はい、ゲストコーナーです。ではご紹介ください。はい、本日のゲストです。世界ウイグル会議の秘書長をされていらっしゃる、トルクン・エイサ様でいらっしゃいます。来日中、特別の来日中ということで今回、はい、特別にこちらにお呼びいたしました。はい、よろしくお願いいたします。そして、もう一方。はい、お隣が、中央大学常勤講師をされている水谷直子様です。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、世界、ウイグル会議の秘書長がなってますドルクン・エイサさんにおいでいただいたんですけれども、皆さんいわゆる、中国のですね新疆ウイグル地区というところの、現状というものはご存知でしょうか。実は水谷直子さんはですね、この、雑誌諸君、これは今年の5月号ですね、こういうところ、それともう一つ10月号に引き継いでですね、こういう形でですね、文章を書かれてるんですね。この中でですね、ちょっと見るとちょっといいですか、これも引き返しますよ。はい、こういう題名でですね、はい、すごいですね。目の当たりにした血も凍る拷問悲鳴絶叫という形で、中国のですねウイグル人の人たちに対する、非常に政治的な弾圧ですね、こういうものを詳細にお書きになっている。そしてですね、続いて10月号でもですね同じく、いわゆる拷問虐殺大弾圧ですね、これをテロリストと断定してですね、こういう人たちに対してですね、政治的な弾圧を加えているというような、この現状、読んでてちょっとですね本当に、ちょっと言葉に詰まるぐらいの、ひどい弾圧を今シナ人がやっていると、シナ政府ですねやっているということなんですけれども、ちょっとその概略をですねご紹介とともにですね、水谷さんにちょっとお願いしたいと思うんですけども、はい、じゃあお願いします。ドルクン・エイサさんは、はい、1967年の、現在中国の、新疆、アクスという年の、生まれです。現在世界ウイグル会議、これ本部はドイツのミュンヘンにあるんですが、全世界にある、ウイグル人の亡命者の組織の、大きな傘になるような組織なんですけれども、それの秘書長をしています。世界ウイグル会議に、加盟しているウイグル人の、各国の団体というのは全世界にある組織の中の約8割を占めていると言われています。で残りあと2割が、急進的なイスラムの方々の組織であったり、あるいは、東トルキスタン亡命政府と言われる人たちの組織であったりするんですが、そういうところにももう参加を呼びかけて、一つの大きな傘になる組織を作っていこうと、運動をしております。で、この世界ウイグル会議の、トップはエルキン・アルプテキンという方で、この方は、最も初期に、中国共産党の、政権が、東トルキスタン、現在の新疆に入ってきた時に最初に亡命した、方々の、亡命者のトップであった、エイサ・ユスプ・アルプテキンの、息子というのが、この組織の、今のトップなんですが、実質的な、諸連絡、諸業務というのはドルクンさんがやっているということです。で、ドルクンさんは、1980年代後半、6月4日天安門事件の時期ですね、あの時期に新疆の、新疆大学、彼は当時物理学科にいたんですが、学生運動のリーダーでして、その学生運動の、リーダーだったことで、学籍を剥奪され、その後もやはり、ウイグル人の民主化要求などを中国国内でやり続けたがために、最終的にドイツに政治亡命せざるを得なくなったという経歴を持っております。現在はドイツ国籍を取得して、ドイツで、こういうような、人権運動を行っているわけです。で私は最近は特にヨーロッパなどに、政治亡命せざるを得なくなった、ウイグルの人たちの聞き取りを、しております。
ということで三河さん、ちょっと頭で聞くんですけど、こういう、論文をですねいろいろ書いてね、日本人に知らせてるんですけど、いわゆるウイグル地区でですね、中国の大弾圧をねが行われていると、本当に人権侵害が行われているっていうのは、噂では聞いてるんですけども、具体的にはあんまりメディアがですね報道してないですよね。そうですね。研究者は結構いるんですか？意外と少ないんじゃないですか？じゃあ。いや、事実を知っている研究者は当然日本にもおりますし、私もそういう方々のお書きになったものを、読んで参考に、あるいは勉強させていただいてます。ただし、このことがあまりメディアなどに知られてない重要な原因としては、やはり弾圧の激しさから、ウイグル人自体が声を出してこれを発言できないという状況がありますね。むしろそちらの方の原因が大きいから知られていないのではないでしょうか。例えばヨーロッパで私が取材した人たちっていうのは、拷問のために足の指がなかったり、あるいは耳が半分ちぎれていたり、あるいはもう体中、顔も含めてあちこちに拷問傷のあるような人がゴロゴロしています。ここまでやはりやられたら事実がなかなか言えないという現状があるのではないでしょうか。そういう意味ではもう相当な恐怖の中に生きざるを得ないという形で伝わってないということですね。そうですね。ですから例えば私が書いた中でそのラビア・カーデルさんにしても、ラビアさんが世界で活躍するにつれて、何の関係もない息子さんたちが、中国で投獄されたりもしてますし、あるいは次に取材したアブルミットさんの場合、弟さんが原因不明の交通事故で死んだりしてますし、ここまでされたらなかなか普通、そうですよね。家族にも全てに影響が及びますので、これが原因でしょうね。それだけはっきりと言うとひどい緻密で、徹底的な弾圧が行われているってことですよね。逃げられないそうですね、反抗したらですね、そういう状態の、この記述を見ると、ここに題名にも書いたようにシルクロード虐殺とかですね、目の当たりにしたチモコール拷問、悲鳴絶叫と、これは編集者が作って書いたんですけどね、それにしてもやっぱり、政治犯への政治州への凄惨な人権弾圧というね、ことはもう間違いないと思うんですけど、じゃあですね、ぜひですね、今回は来日してるわけですけど、ドイツからですね、ちょっとそこからちょっと聞いていただけますか。どういう形でね、皆さんに今運動を進めてるか、あるいは、どういう目的でやってるかというね、この意義をちょっといろいろお話聞いていただけますか。はい。Bizning maqsadimiz, ya'ni bizning deganda Sharq Turkiston xalqining, Uyg'ur xalqining talab qilayotgani to'liq bir erkinlik, ozodlik erishish, insoniy haq-huquqlarini, demokratiyasini qo'lga keltirishni maqsad qiladi. Chunki Uyg'ur xalqi hozirgacha Xitoy hukumatining har xil shakldagi Xitoy hokimiyatining ostida yashab keldi. Shuningdek davrida, Komindang davrida kommunistik Xitoy hokimiyati, ama bularning har birisi qilgan va'dalarida to'midi. O'xshashla Uyg'ur xalqining masalasi hal bo'lgani yo'q, baxtsizlik erishilganligi yo'q. Uning uchun Uyg'ur xalqi bizning birdan-bir chiqish yo'limiz faqat tamamen mustaqillik bo'lgandan keyin ham ish qo'shadi ekan degan narsa bilan xalqimizning %95%dan yuqori bir son, men shunday tasavvur qilmayman, mustaqillikni talab qildi. Hamda biz chet eldagi tashkilotlar oldi bilan Uyg'ur xalqimizning insoniy haq-huquqining og'ir darajada dafsana qilinayotganligi, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, madaniyat, muarif jihatdan bütün jihatlarda qattiq bir qirg'inchilikqa, ya'ni bir so'yqirim vaziyatida turadi. Uning uchun ama bunga qarshi bütün dünyada Uyg'ur masalasini bildiganlar intayin az. Dünya xalqi Uyg'ur masalasini bilmaydi. Bilmaganligi uchun Uyg'ur masalasini nisbatan tonishi, bunu masalasidan yistashlik qilishdan ojiz. Shuning biz chet eldagi tashkilotlar, bu Dunyo Uyg'ur qurultayini markaz qilgan bütün Uyg'ur tashkilotlari Birleşken Devletler Teşkilatı'da bo'lsin, Yevropa Parlamento'da bo'lsin, xalqaro tashkilotlarda bo'lsin, Uyg'ur masalasini anglatish, Uyg'ur masalasini xalqaralashtirirish va bu orqali dunyo millatlarining Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishini his tashlashga qo'l keltirish uchun faoliyatlarimizni davom qilyapmiz.
Dünya Uyghur Kurultayı bütün Şərq Türkistan sırtındaki vətən sırtındaki təşkilatlarının bir üstü kuruluşu. Dünya Uyghur Kurultayı bütün Şərq Türkistan sırtındaki vətən sırtındaki təşkilatlarının bir üstü kuruluşu. Yani bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın tərkibində hazır 20'den artıq bir təşkilat var. Bu təşkilat okşaş vaktin özüde bütün dünya yani Şərq Xalqara platformda Şərq Türkistan davasını vakaletlik kıldığan bir teşkilat. Bizim bu teşkilatımız 2004 yılı 4. ayda Germaniyada vətən sırtındaki teşkilat rəhbərlərinin bir araya kilişi bilen kurulğandan buyan xalqara cemaatçilikte Şərq Türkistan meselesini ve temsil kıldığan bu meselesini xalqaralaştırış için faaliyet yapıp atkan bir teşkilat. Şərq Türkistan 1949 yılı Xitayga ən axır qatim müstəmlik bolğandan tartib hazırgacha yuqorida ötgənligidək Uyghur xalqının təqdiri etkinçilik faciələrə düşüb oturdu. Xitay hökuməti 49 yıldan hazırgacha ən azında 500 mingdən artıq insanımızı hər xil böhtanlar bilan çaplab, turmularda ölüm cəzası hər xil şəkillər bilan öldürüb taşıldı, etib taşıldı. Hazırmı neçyüz mingdən insanımız Xitay turmunda yani demokratiyaga erkinlik teşna olup, günahı ulanın demokratiyanı, askerlikni, insan haklarını teşebbüs kılış, şundaq neslenin kurbanı olup turmularda hayat geçiriyordu. Xitay hükümeti bulup mu 11 sentyabr vakasından keyin xalqara terrorizmga basışını bağına kılıp Uyghur xalqının milli erkinlik, demokratiya, kişilik hukuk vaziyetlerini şiddetle bastırıp yoğurdu. Hazır mesela yıllardan bu yan Uyghur tilini yok kılış için, Uyghur medeniyetini yok kılış için kuldan kelgen bütün tecavüzçılıklarını yapıp oturdu. Ötken yıl, bu yıldan başlayıp mesela bütün mekteplerde Uygurca yap kılış, Uyghur tercüsü çeklendi. Bu 15 milyonga yakın bir milletinin, bir medeniyetinin yok bulunuşu için evlilik barqan barvatkan kültürel medeniyet cihetki tecavüzçülük bu cihette hazırgacha karşılık intayın güçlük ama Xitay hükümeti dünya milletlerinin, dünya cemaatçiliginin elbette dünya milletleri bizim meselesini yeterlik derece bilemiyordü. Bunun da elbette demesi var, tesiri var. Xitay ama hiç kandak bir nesige ağızlarga karşılığa pisan kılmay durup Uyghur medeniyetini tamamen asimilasiya yapıp yok kılış için ciddi bir soykırım elip beriyotdu. ということで、その弾圧についてね、今お話を伺ってきたんですけれども、実はいわゆるウイグル地区、新疆ウイグル地区と言われるところは、中国の核実験のですね、場所でもあるということをお聞きしたんですけども、このことについてですね、ちょっとじゃあ、聞いてみたいと思います。Xitay hükümeti yalnız Uyghur halkını iktisadi, siyasi, medeniyet, kültürel cihetlerle veşi şekilde bastırıp kalmayı belki normal havada nefesleniş imkaniyetini koymadıdı. Mesela Xitay hükümeti 1964 yıldan 1996 yılgacha Şərq Türkistan'ın Lopnur bölgesinde toplam 46 kıtım atom sınığı yapmadı. Bu atom sınığının tesirinden ölgen, yani resmi rakamlara qaragan çağınızda ölgen adamın sani 200 mingden artık adam ölgen ve bu jarayanda bu atom reaksiyasının tesirinden hazır Şərq Türkistan'ınki meyveleri zehirlengen, suları zehirlengen, tağları, toprakları zehirlengen, ziraatlar zehirlengen, bunu yegen halkımız zehirlengen, şuna olan nurgulgan şekilde kanser okşaydıgan, yani rak okşaydıgan ve karakteri enik bulmagan her xil kesellikler Şərq Türkistan'ı patlat payda bulup durdu. Bunda keselliklerle hazır hatta ölüvatkan insanlarımızın sani intayın köp. Çünkü atom sınığı epağa rayının 100 kilometre, 150 kilometre etrafta insan yaşaydı. Demek bu insanlarımızdan ki her xil keselliğe giripler bulup nait facialik hayat geçiriyordu. Onundan başka en eçinişleri yeni tuğulgan ballarımızdan bazılarının közü yok, bazılarının kuluğu yok, her xil şekilde kolları yok, müştak naka toğuluştak evvalla nait eğri şekilde devam koydu. Bunun tesirini çünkü Xitay onun üstüge muhit asraş tekniklerini yagi bulmuş muhit asraş cihatta hiç kandak bir kadem epağın yok. Bunun zararını mı halkımız nait eğri ötevatıdı. Elbette bu atom sınığı yalnız Uyghur halkına nispeten bir kırış yagi bulmuş Uyghur halkını nabut kılış cihatından mümkün hatarlık bulup koymasından belki dünya teşliğine, dünyanın teşliği üçümü nait bir tehdit. Demek bu cihatta mı halkımız iqtisadi, siyasi, medeniyet cihatlardan ziyan keşküşler kalmayı Xitay hükümetinin bu atom sınığının mı kurbanı bulup kevatıdı.
はい、46回も、核実験をやっているということ、これはすごいですけどね、一つの場所、一つの国としてもね、その地区でその場所で46回もやってるっていうのはですね、すごいんですけど、それと同時にやっぱりその影響が今お聞きするとですね、奇形児が結構生まれる、あるいはがんの発生率が非常に高くなっていると、普通のところに比べると、当然そういうことは起こるわけですけれども、これはもう影響がもうすでにどんどん子どもたちはそれにもう今出始めてるってことなんですね。もうすでに山のように奇形児が生まれてますし、それを告発したウイグル人の医師がいるんですが、その方も政治亡命してイギリスに国籍を取って行ってしまいまして、もうそういうようなことを告発すること自体ももう命がけという状況ですね。そういう意味ではだから現実のことがなかなか伝わらないはずですよね。これ例えば我々の国の北海道でね46回も核実験やってね、これやったらもう一体どうなるかね、大騒ぎになりますよね。もう人権弾圧でこれ一種の民族浄化っていうかですね、ウイグル人の人をなんていうかね、消し去ろうとしてるような感じも受けるぐらいの感じするんですけど、これがチベットとかですね、そのウイグル地区、こういうところで、あるいはもっと言えば満州地区でもですね、ふつふつと実際には生まれ始めてるっていうのは、特に一番鮮明にこのウイグル地区が出てるってことなんですけども、健康被害については、ウイグル人のみならず、漢族にも当然ながら出ているわけですね。ですからこの原爆実験を告発したウイグル人医師は、アニマル・トフティという方なんですけれども、彼が言うにはやはりこれはウイグル人だけの問題ではないと、漢族も含めてこれだけの被害が出ているにもかかわらず、例えばカザフスタンなどの旧ソ連の原爆実験場などに関してはすでに告発などが進んでおり、海外からの支援など病気、甲状腺などの病気について研究者などが入ってやってるにもかかわらず、新疆に関してはそういうような被害者がですね30年以上そのまま放置されて何の治療も受けられないと。これはもう民族にかかわらずそういう隠蔽体質というんですか、それが大問題だということです。どうなんですか、これちょっと聞いていただきたいんですけど、例えば国連とかね、そういう調査団とかそういうのは全く入ってないんですか、そういうのは。Çünkü Xitay hükümeti o sınav kılgan avallarında da yerlerge sınav kılgan atom sınav kılgan yerlerge tekşürüş ömürge evetişke hazırlışı ruhsat kılgan yok. Fakat yakın yıllardan bu yan Xalqaranın qattiq besim bilen fakat 2005-yilda bir qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ten cezasını tekşürüş komisyonunun mesullarını bir grupni Ürümçideki turumlarını görüş ruhsat kıldı. Onundan başka yerlerge Xalqara atom mütehassislerinin berişke hiç kaçar ruhsat kılmadı. どうですか、日本にもあまり知られてないんですけども、例えば EU のヨーロッパ諸国、ドイツを含めてですね、そういう各国の、アメリカも含めてこの中国の人権弾圧に対するですね理解っていうのは進んでるんでしょうか、どうなんでしょうか。Hazır Uygur iltifatçılar, muhacirlar meselesi, yani siyasi cihetten Xitayda hayatı intayın xavf astida qilayotgan insanlarımızın bir kısımları imkan tapa alganlarına ait az bir kısmı her xil yollar bilan qo'shni ellarga, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga chiqib, iyadim yashash imkoniyati bo'lmagan ki Yevropa, Amerika qatorli davlatlarga ketib bordi. Uzun yillik faoliyat natijasi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga bo'lgan besimi sababidan Yevropa davlatlari va Amerikadagi davlatlar Uyg'ur masalasiga nisbatan burunga qaraganda ko'p qiziqish bor. Bu sababdan iyadagi Uyg'ur iltifatçılarning masalasida qabul qilinish Xitoy qatorligan avallar mavjud emas hozirgacha. Ama Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Hindistonga o'xshaydigan bundaq Sharqiy Turkistonning qo'shni bo'lgan davlatlar Xitoy bilan hamkorlashish natijasida iyaga iltijo qilgan, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhojirlar komissiyasi uni qabul qilgan avval ostidami shu davlatlardan elib Xitoyga aketgan va bularning mutlaq ko'p qismiga ölüm cezası bergen avallar mevcut. Bu mesele kelgan chog'imizda Birleşken Devletler Teşkilatı muhojirlar komissiyasi Uyg'ur muhojirlar meselesi ko'ngil bo'lyotdi, ama taz yeterlik emas. Chunki ularning bizning meselemizni tushunishimi burun qaraganda ko'p yaxshi, ama yanılı mesele bor bu meselede.
それと、今言ったように、彼中国の主張はですね、新聞なんか読むとウイグル地区の、ね、人たちはみんなテロリストだと、ね、これ全然そんな人権弾圧でも何でもないと、テロリズムをやっつけてるだけだと、そういう中国政府はテロリズムをやっつけてるだけだと、そういう中国政府は世界に向けて主張してますけど、これについてはどう思われますかと。はい。Xitoy hukumati albatta o'zining erkinligi, demokratiyasi va inson haqlari uchun kurash qilayotgan insonlarni terrorist deyotadi. Chunki Xitoy hukumatining daftarida, ya'ni logotida demokratiya, inson haqlari deydigan bir narsa yo'q. Xitoy hukumati uchun demokratiya, inson haqlari bilan terrorist hukmi ayni hukm, ya'ni ma'nosi o'xshaydi. Hatto inson haqlari, demokratiya tushunchasi terrorizmga qaragancha ular texmi undan qo'rqadi. Shuning uchun Uyg'urlarning hareketinin, siyasi hareketlerden hemmisini terörist hareket eslevatıda o bizim nam digini yok. Mesela dünyada Nobel Teşvik Mükafatını alan Dalai Lama'nı mı terörist devatıda? Bugün bizim liderimiz Rabia Hanım var. Rabia Hanım Nobel Mükafatının ki büyülük namazatı, büyülük alanmadan mı? Keler illerde çok alıp deydiğen ümidimiz var. Şu ayalını mı, şunu ağzımaslık için dünyaya hatta Nobel Komisyonu Rabia Kadir'in terörist diyen de kalpaklarını keygüzde. Şunu ama bu dünyada pek vazata bağlılığını yok. Dünya milletlerine işendirelgenliği yok. Mesela Xitay 2003 yılda 12. ayda 15. 4 tane Uygur teşkilatı ve 11 kişini terörist deb ilan kıldı. Bunun içinde birisi ben 3. derecedeki terörist ama ben Xitoydagi vaqtimda, Sharq Turkistondagi vaqtimda o'quvchilar harakatini qilgan, mush atom sinig'ini to'xtat, milliy ma'rifni yaxshilab, milliy barobarsizlikni amaldan qoldirib, demokratik saylov yappa deb namoyish qildik. Shu sababdan maktabdan haydaldim va undan keyin siyosiy hayotim xavf ostida qolganligi uchun Xitoydan ayrilish majbur bo'ldik. Germaniyaga siyosiy iltijo qildim. Men Germaniyaga berib, Germaniya qonunlari bo'yicha, xalqaro qonunlar bo'yicha yo'l qo'ygan doirada o'zimning tinchlik shaklidagi faoliyatlarimni davom qilyapman. Xitoy albatta bundan intayin rahatsız oldu. Şunun için minimum aşağıda Germaniya hükümetiga terörist yapacaktı ama Germaniya hükümeti bizim faaliyetlerimizin hepsini bilirlik. O sebepten Xitoy hükümeti, Germaniya hükümeti ulanın gibine hiç kandak bir itibarı ağını yok. Ben halıganca yani burun kandak şekilden davamlaştırgan bolsam faaliyetimni davamlaştırırız. Bütün Xitayla hükümeti terörist diyen teşkilatlarımı hiç kaçan bir dünyanın terörist terörist de kabul kılınıyor. Ulanın faaliyetlerini okşaş şekilde davamlaştırıyor. Demek Xitay'ın bu nesli bütün dünya milletlerini kaçan aldıyanmıdır. Hazır Xitay'nınki yalgancılığını dünyamı bilgen bunların aldanmaylarını hisskan bir vaziyette. Hatta xalqaro teşkilatlar Amnesty International mı davamlı raporlarını ilan kılıp Xitay'nın Uygur halkını bastırış için terörizm kelimesini kullanıp dünyadaki terörizm karşı hareketin paylanıp Uygurlarını bastırıp atkanlığını dünyaya 100 netçibetlik raporlar bilen ilan kıldı. Şunun için Xitay'nın bu Uygur Milli Hareketi'nin terörist deyişinin yüzü dünyanın aldayanmadı. Fakat yüzünün teknik yalgancı bir hükümet boğallığını dünyaya bildirdi. はい、おっしゃる通りですね、この先ほど紹介しましたこの、ラビア・カーディルさんですね、この方はダライ・ラマと同じようにノーベル平和賞の、有力な候補ということで、ダライ・ラマは、ノーベル賞平和賞をもらったんですけれども、この方も、そういう形でですね、ちょっとこの、水谷さんの記述をちょっと読みますとですね、もともと中国の、富豪だったと、中国人民政治協商会議の委員など中国政治の要職を、占めていたと、務めていた経験がありながらその地位を剥奪され財産も奪われ政治犯として約6年間投獄されたと、そして結局その、ラビアさんは、昨年ですかアメリカに亡命して今、いわゆる、海外在住ウイグル人たちが推進する東トルキスタン人権運動のリーダーとなって今活躍なさってるということで、欧米のメディアには随分登場していろんなお話をしているそうなんですけれども、そういう意味で考えるとですね、中国の、今言っている人権とかですね、テロリストの概念がですね、むしろ我々から見れば、チャイナこそ、テロリストと、ね、いうつまりいろんな形で弾圧やってるわけですからどっちがテロリストだという感じになるんですけれども、そういう意味ではですね、欧米ではある程度知られてきてるんだけど、どうも正直我が国ではですね、この問題については情報も入ってこないのか、意識的に中国には漏れって言えないのか、現実的にはあまり、報道されない
ないことが多いと。で、ちょっとぜひねお聞きしたいのは今日本もね同じアジアの国としてですね、日本国民と、日本政府にね今どういうことを我々がウイグルの人たちにねできるかどうか、あるいはすべきだろうかをちょっとですねお話聞いていただけますか。Uyghur meselesi dünyada bilinmeyen okşaş Japoniyada mı Japon halkı tarafından pek bilinmeyen bir mesele. Bizden Japon halkıdan bulup mu Japon matbuatından ümit kıldığımız Uyghur meselesini tuntuş için biraz daha aktif bir hareket kullansa deyimiz. Çünkü Japoniya demokratik bir memleket, demokratik güvençli bir memleket. Şunun için bizim Uyghur halkı Japon halkı naydı yaxşı gördü. Til cihette okşaşlığımız var, hatta medeniyet cihette okşaşlığımız var. Şunun için Uyghur halkının Japon halkının sistem bir hürmeti var. Japonluqlarını bizning meselesimizga texmi yaxshi bir egi chiqishini, bizning meselesimizni Japoniyada bu televizor nashriyat soyasida xalq bildirishni, agar Japon xalqi bizning Uyg'ur meselesini yaxshi bilgan, tushungan avvalda cho'qim bizdan Japoniyada nayt ko'p eslashtlikning bo'lganligiga men ishonaman. Uningdan keyingiga Japoniya demokratik bir memleket, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlar, savdo munosabatlarida yalnız buni savdo deb tushunmasdan Xitoy hukumatiga Uyg'urlar bo'layotgan besimlarni davomli ogohlantirishi, Uyg'ur millatining madaniyati, tili, yeziki, inson haqlaridagi tajovuzchilikdan to'xtash haqida Xitoy hukumatiga besim qilishini biz ham umid qilamiz. で、日本政府の対応は、全く何もされてないんですか。どうですか、日本政府の対応というのは。アメリカとかだったらね、例えばラジオフリーアジアという、特に中国などを中心とする、人権弾圧している地域に対して、ウイグル語の放送であるとか漢語の放送であるとかで、情報を遮断された人たちに情報を流すという、いろんな活動をしてたりとか、あとアメリカの場合コングレスの方がウイグル人たちのアメリカ在住の在米ウイグル人協会に資金的な援助をしたりとか、さまざまなことをしているわけですね。で、ヨーロッパ諸国でも政治亡命者を受け入れたりとかしてるんですが、はっきり言って日本は何もしていないというのが他の民主的な国に比べてこういう問題に対して問題意識が希薄であるという感は否めないですね。現実にですね、我々の国が私もブルーバッジをやってますけども、このねある種のこういうテロリズムですね、この人権についてのねこういうあれをですね、やっぱり日本政府がずっとこれまでもね、最近やっぱり危ないことになって随分なってきましたけども、この人権問題についてのその鈍さというかね、対応の鈍さ、あるいは中国政府に気を使っちゃってねこういうこと言えないっていうのは非常に恥ずかしいことですね。そういう意味では日本政府がもうちょっときちっとやるべきことと、これなんかそういう予定というのはちょっとあるんですかと聞いて。Yaponiyada biz Yaponiyadagi bir inson haqlari tashkilotlarining va yoki bo'lmasa Yaponiya doiralarining Uyg'ur masalasiga Sharq Turkiston masalasidan bir yordamini biz ko'rmadik, chunki bu masala Yaponiyada bilinmaganligi uchun shunday deb o'ylaymiz. Ammo biz Yaponiyadagi inson haqlari tashkilotlarining shundaqla inson haqlari faoliyatchilarining bu masalaga aktiv shaklda bir hissdashlik qilishini biz umid qilamiz. Yaponiyada bizning hozirgacha bir Uyg'ur tashkiloti bo'lmadi, çünkü g'arib davlatlarga chiqqan Uyg'urlarni 90'lardan keyin chiqqan bo'lganligi uchun Yaponiyalarda bir tashkiliy qurilma qilishga vaqtimiz bo'lmadi. Ammo bu yerda nurg'unlagan Uyg'urlar o'qib ketdi, demokratiya, inson haqlari tushunchasiga ega bo'ldi. Ular berib Sharq Turkistonda xizmat qilyapti. Ammo bundan keyin biz asta Yaponiyami bizning da'vo uchun intayin muhim bir yer. Yapon xalqining istashlarini qo'lga keltirsak, bizning da'voyimizning xalqaralash bosqichida o'ynaydigan roli intayin ko'p. Bundan keyin biz ham o'zimizmi bu yoqda tashkiliy siyosiy faoliyatlarni olib berishga ahamiyat beramiz va shundaqla Yapon xalqidan, Yapondagi inson haqlari tashkilotlarining o'zlarining vujudinlik bilan, aktivlik bilan bizning masalaga biroz ega chiqishini biz umid qilamiz. Elbette turmulardaki insanlarımız turmulardan kaçıp sırtı çıkış imkaniyeti yok.
Hatta ularning sağ-salamet çıkış imkaniyeti yok. Ular hatta ceza müddeti 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl keskenliğin kin, ceza müddeti toşkanliğin kin mi davamlılık yani kanunsal tutup duruluyordu. Bu azı Avrupa, Amerika devletleri ketkenlerinin üzeri aşağıda siyasi faaliyetler katnaşkan. Ama kin Xitay tarafından bilinip kılıp tutum izlep yürgen vaklarının üzü de bular her xil bir imkanlar bilen sahtı pasport yazıtış, hatta tağlardan piyade geçip ötken evallar var. Muşnak şekiller bilen geçip çıkıp nayda az bir kısım insanlar bular. Üzden hayatlarını qoğdap qavatıdı. Şarkı Türkistan'dan şeteller geçip çıkıvatkan adamlarımızdaki bazıları degendeki her xil sahtı pasport